Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hello, anak ko. Kumusta kan? Nasaya at latamot tatang. Da kayo ngay. Kumusta kayong kadagiti apo ko yo? Ay na, nasaya at kami lataa, anak ko. Always healthy. Ken siyempre, always happy. Nga oray kanayon kami mailiw ken ka, anak ko. Nasaya at nga rin no kasta tatang. Ay, wen, apag iso tihawag mo, anak ko. Kwa, nadadail nga men, tay kutsyon, dagiti anak mo. Ket gumatag akong maitibaro. Ken tay kamada, madadadail san. Ha? Ni, kat no kagatgatang la idinapan atawan ti kamakan kutsunda. Ay na, nagdawil da nga rod maturog. Ken pagayayaman da nga men, aglag-tulag da. Di damit amaw ti maanawa. Jakmet nga rod kayat nga ongtan ida, anak ko. Tapat patgek dagiti apu ko. Ay, umtan nyo ida Di yu spoil din dagiti apo ko yu, tatang. Ay saan Kaasi damit, anak ko. Kahit kasanaw. Kaanaw nga ipawit mo, tigatang ko iti kama, ken kutsyon, dagiti ubeng. Sige, agpawitak no bigat, tatang. Apay, di ka makapawit itaya, anak ko. Adda trabaho, tatang. Ay, sayang. Sige nga rod. Basta sa paem tao nga ipawit. Wen, I love you, anak ko. Auntie Silvia, kwarta man. Ikatang mikan ni ading ko iti tinapay. Huh! Nilulom ati pagdawatam. Ta, iso na ti pawpawitan ni nanangyo. Dinakto pa'y pawpawitan nga ka na yun. Santo lang mang no agdawatak. Imbes nga regular kumamat nga kanak iti binulan. Awan ka no mat kwarta ni Lolo, auntie. Ada, imposible nga awan. Agawin kayon. Nagbabangsit kayo. Nagmumursang kayo. Yang kayo man nagdigos. Awan ka duwami ije balay, auntie. Awan da Lolo ken Lola. Dakal kan siya. Amo mo dararamidem. Ala, agawin kayon. Iawin mo ni adyang mo. Digusam. Nagmumursang kayo nga nagaangdut kayo. Ala, agawin kayon. Yakay, agluto ka man iti Di ka man baon na bakbagatan. Tanaputot ti ulaw. Naaba ka kiti sugal. Sika lang ay tinabak. Agpada talanga. Di ka nga rod baon na. Tamadi timod ka. Aglaladutak mga ron nga gunay. Tamadi matimod ko. Iso asikat aglutaw. Ay, masadota ko na magan. Awan mutlat mailutaw. Danom lang ti iluto mata pagkapay. Masadutak. Maturog akon. Lolo, mabisin kamin kan ni ading ko. Awan bagas ama iluto. Ingay baga kinilulam. Saan asyak ti regregam? Tanaputot ti ulog, ziya. Ha? Ala, panawanag nito'y. Takayat ko, taginana. Ay, madurog kayon. Awan makan. Ha? Mabisinan ni ading ko. Nasakit ka no ti tiyan na, Lola. Ayun ka pa inuman iti danom. Ikamay ti asukar ti danom ngayon inuman na. Kanuray si ka. Uminom ka iti adaw. Tapno mabusog ka. Agbusog kayo iti danom. Lola? Awan kwarta tayo ngay gatang iti makaan. Saan ka di nagpawit ni nanang iti kwarta tayo? Saan nga raud? Sagpaminsan mo lang agpawpawit. Nagpawit, nagbaset. Ay na, panagiin na naman na. Agid da ako na. Nasakit ti bagbagik. Kan maulawak manan. Kan ayo na ka maulaw. Kan naglaka ka mabannog. Ay,
Kailiw ko dagiti anak ko. Kaya't ko idan ang makita kan maarakop. Ngaman yan. Ib-ib turak ti iliw ko kadakwada. Tapno maipaayak iday tinapinta sa masakbayan. Ha? Ni Paulo ti mauawag iti messenger ko. Hello? Paulo? Hello? Kathy? Kumusta kan? Kastoy, kalkalpas ti trabaho. Saan ka di makadisturbo? Saan, Paulo? Kathy? Kumustan ti daton kung ayat ken ka? Talaga ka di nga namnamak ken ka? Paulo, sana ka may bagay kan ka. Baro ka. Idin to ta siyak, kat may sa-single ma'am. Amo mo tinapalabas ko saan ka di? Namidwa anak relasyonak. Ngam pinanawan dagdag iti amma dagiti duwang anak ko. Ay ayatan ka, Kathy. Ure niya pa'y tinaglabasam. Maawat ko day ta. Amumat na nabayagan niya gayatakin ka. Awan pa'y anak mo idi. Inayat kan, Kathy. Paulo, Please. Ayatan na kumamat. Si kalaang ti babae anak karik na akit ikastoy. kwa, mabainak. Sana ka maikari. Ulitek, Kathy. Ore asino ka pa'y. Ayaten kan tulata. Ngam, maawat mo ka di dagiti duwang anak ko, Paulo? Wen, Kathy. Nakasaganak amang ibilang kadakwada. Kaspudpud nung anak ko. Tano asino dagiti napatagken ka. Napatagdamutin iti biyag ko. Paulo. Ay na, Kathy! Narigat ti awan love life na. Abay, di ka masikuran, nya awan ka ginginantil na? Saan ka maburi? Gigi. Ay na, karbangam ti agayat, ken paayat, friend. Saan nga puta single ma'am ka, kat awanin karbangam nga agayat, ken paayat. Kasapulam na ita. Nagboring kaya ti biyag nga awan love life na. Kasla, awan usar ti puso no kasta. Mabutengak ngaminan ang makirelasyon, Gigi. Ay na, nabayagan niyam amom ni Paulo. Nasingpot na dya abaro. Patsyak ang maawat na dagiti duhan niya anak mo. Ay na, no siyak ti saludsud man niya. Boto akin ni Paulo. Saan pa babairo dahin dyan? Saan akas ka dagiti daddo maalalaki? Gigi. Sige kit din. Go, 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 Kathy! Panawin matan tapno si kaswam ti love life mo. Sang butem habang ubing ka pa'y. Kaanong to pa'y ang makiasawa ka ngay. Into nagkabaw kan? Sika talaga. Basta no siya, boto akin ni Paulo. Kaya't ko launay aparakan ka. Nasingpat day jay, friend. Tatang, kwarta yuman. Amok nga, pinauitan na kayo ni Kate. Awanan nakimusain. Ni, naigatangan yuman na ngay. Nangigatangan yung nakimos iti sugal Anya? Naintadyo ko makanyak, di ada ko maingatang ko itinaymas nga si Danyo. Patpatyamat. Si kapay mait, Silvia. Awan pa'y tinungpal mo akarim mait. Nga oray na minsan lakom Iti pinawitan la ka ni Kate iti kwarta. Kunam nga ilibrida kamay. Awan mo't apulaos. Namin adon pinawitan la ka iti kwartam. Ngam di da kami pa'y na ilibre iti uray sagbabain tila nga ice cream. Nakaado kayo manan iti saon. Ipulong kayo tupakan ni Kate. Ibagakti pa nagsugsugalyo. Ay, agtala ka man. Kunam medlat saan kamat asugadora. Ha?
Di ka man kundi pulong iti kapsat mo. Tagpapada tayaw aman nuga, Silvia. Awagan mang kiti ni kate lakay. Apay aya. Ibagam nga, agsakit ka, tapno pawitan na tayo ti kwarta. Ibagam makanser ti sakit mo. Ken, ibagam nga madanin ti apit mo, nga dantaning ti biyag mo. Alya. Apay ngay asyak, sika. Anya? Ibagak nga agsungsung abkaan. Tapno agpawit adagos iti kwarta. Ay sana, di mo ibagbaga ti kasta tamang ano lahat nga agawid. Ay wala niya. Wala. Ibagak latan na disgrasya ka. Anya? Natinag ka. Ibagak ngay muli ka itinyaw, kat natinag ka, kat naitugkal ti ulam. Anya? Ha? Inton pumodnaw? Saan? Di saan ka nga umululi itinyaw, tapno saan apungudnaw, bakit? Naggapuam, Kati. Napanak nagpawiti ti kwarta. Imawag namin ni tatang. Nadisgrasya ka no ti inak. Apay? Natinag ka no itinyog. Anya? Ala, Kat, kumustan? Anda ka no pala di ospital. Ay, sus! Ay, sapay delikado no babakit kinlalakay ti madisgrasya. Tanalaka ma-fracture dagiti tultulang da. Wan nga ro, Gigi. Kat, kumusta mo dagiti anak mo? Nasayahat da ka numot ko na ni tatang. Oh, Kat, kasano? Matuloy ka kading agbakasyon ita? Agawid ka di Pilipinas? Saan sapay lang? Sayang ti pamasahik nga agawid. Ipawit ko langan nga usaran dagiti anak ko. Isuntumot lang ag-extend iti kontratak. Saan ako nga agbakasyon, Gigi? Kahit mano timpawit ni katay. 10,000 pesos. 6,000 kanyak, 4,000 met kan ka. Na, nagsaur kan? Agudwata. Ay, siyak ti ama. Iso ama sapol nga ado ti kwartak nga misika. Nan, yag mo nga rodan tanay. Aggagatulan ti imak nga agtaya. Lola, anyat balunan mi ija eskwelaan. Ay kutin na po ya. Adamot itlog si danyaw. Itlog aka na yun ti si daan mi. Makaumamot ti itlog, Lola. Ay, siya. Di ka kundi pili ti si daan. Tedi da kami ti ubeng. Kamutilat kan kanan may. Bautan da kami dagiti dadakkel may nagreklamo kamay. Apay, kayat yu ti mabaot. Saan Lola? Nukas nga raw, anusan niyaw na niya tagda. Di kay kundi reklamo. Tawan impaw 8J inayo a kwarta. Dara sa mading, tapno saan tamala daw iji pagkadalan. Oh, Zaya. Ha? Apay magmag na kayo mapanag-eskwela. Awan ngamin pagplete mi, Tata Paulo. Anya? Ay sus, mapanog kayo Sapay, adayo ti pagnain nyo. Hala, umay kayo. Tay palugan kayo, wen? Ha? Ala, awan pagplete mi. Mabit lang adoy. Kwartayo, iti kapsat mo. Pagplete, kan pagmirindayo. Wen? Ha? Ay, agyaman nak, Tata Paulo. Friend, ada nasagap ko adamag. Ha? Anya day ta, Gigi? Saan mo't kanugaya man na disgrasya ni nanang mo? Anya? Kanayon ka no, ti panagsugal da. Inal daw. Isugsugal da ti pawpawit mo a kwarta kadakwada. Ha? Kat dagiti anak mo, kaslada la pimpiman. Pisang-pisang ti badbado da. Kasla saan da ka no amas asikaso anaimbag. Tanakadungtong rit da. Anya? Isa pa nagkunak, friend. Nasaysaya at siguro nagawid ka pa'y. Tayong kakitaan dagiti anak mo. Nakakaasimot na giti anak ko, Paulo. Agpakpakaasi ak. Pakikit-kitam ko maida no da oras mo. Wen, di ka matanagan. Talaga kas tatar aramida. Awan sa bali pangital ka kadakwada.
Nakastamot nga ron dagiti dadakkel ko. Kan uray ti kabsat ko. Ala, di ka madanagan. Aramidag tibilin mo, Kathy. Agyamanak, Paulo. Ay, agyamanak iti pa ng sukon mo kanyak dito airport, Paulo. Kailiw kang aminin na makita iti personal, Kathy. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka mat, Paulo. Ha? Agpaiso? Aklunan na kon? Wen, ngamin, nabayag matan na nagdaton ka kanyak. Kat agayatak matan kan ka. Oh, agyaman na, Kathy. Ikarik, si kantulaan ti babae nga ayatag. Kat karaman ditan dagiti anak mo. Ipatag ko ida, kat ibilang ko kaspudpud no nga anak ko. Nay, apa nagawid ka, Kathy? Agbakasyon ka kadilaeng, wino, di ka nagsupli. Agbakasyon akla ang tatang. Kat, apa akadwam ni Paulo? Kaya't ko ayam amu kada kayo. Naimbag nga orasyon, tata. Ha? Yamam mo? Kat sigod matan yamamok ni Paulo. Takalugaran tayo kat nga ron. Yam amok anobyok, tatang. Anya? Nobyo? Ne? Nagkuna ama kinobyo ka? Kathy? Ha? Adan dua nga anak mo. Makinobyo ka pa ilaang? Nakasagana ak amang ibilang kaspudpud no nga anak, kadagiti duwa nga anak ni Kathy. Tata. Saan asikati ka sarsaritak, Paulo? Iso mabalin ka di? Aguli magkalaang dita? Ha? Diyak kaya tararamidam, Kathy. Imbis nga'y pamaisam ti atensyon mo kadagiti anak mo, makinobyo ka pa ilaang? Ha! Kinagatal ti kasta. Oh, saan kitin? Uray ko manubak na ang ti pakirilasyonam. Kas kalag bibisin iti lalaki, tapadamat anak ko rapay ti pakirilasyonam. Imbis adag iti la anak mo ti pakanam, may nayon pa iti lalaki. Hawano na! Agriga ti panagbiag mo iti kastangar aramidam, Kathy. Nanang, kanayon kami amabisbisin dito'y balay. Awan a kanayon makan dito'y. No agdawat kami kada lolo kan lola, ungtanda kami. Oh, anak ko, jak laim pagarup. Nakakaasi kayo gayam iti puder da lolo kan lola yo. Kanayon dang awan dito'y balay. Please, saan ka na pumanaw, nanang? No jak agtrabaho, awan pangalaan tayo iti pagbiag tayo, anak ko. No kasta, agsubli ka manan iti abroad, nanang? Kapilitan anak ko. Tapno da pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Kantap no makaurnungak iti pagadalyon to iti kolehiyo. Diyak kaya tantaag na dito'y. Naguyong da lola kan lolo. Nimot Auntie Silvia. Kanayon da kami akundutan. Ungat-mat lang ungat kada kami. Di kay madanagan. Adda tawa pangitalkak kada kayo iti kabsat mo, anak ko. Ha? Sino, nanang? Awanan Umimot ni Kateno dan asawa na. Imbis nga da tayo lang tek ekan na iti kwarta. Wan nga rod ah. Masurunak iti tayo, Paulo. Gaputa OFW di kapsat mo, inaarap na matan. Sadot kinti nagsapol iti mang pakan kwa na. Wan nga rod. Labdan nyo ida. Pag sinaan nyo kay Deso da, saan nga mabalin nga makiasawa ni Kate? Makiasawa pa lang ngamin. Agraraman mat nga makiasawa. Imbes nga da tayo lang tayan ta atensyon na. Awanan Masurunak nga rod. Gumatel mat na niya kapsat mo. Oray kumanubak na ang tipinili na. Saan mo taman nalo lang? Makitak lang na nga Paulo pag sasawa kay ti Kosto. Parek na aktap no aday wan nandiya kapsat ko. Apay no saan kanyag subli di abroad, Kathy? Agbiag tayo mat niya already ka nag-abroad. Saan?
Jak kayat nga iasakan ka ti amin. Nang runak at adaduan nga anak ko. Jak kayat asi ka ti maobliga amang pakan ka dagiti anak ko. Agtinulong ta, Paulo. Kati, Kat si ka ti pangital ka kadagiti anak ko, ha? Total, agdandan na tamutin ka sa agasawa. Kat agpakpakaasiak. Di mo kumabaybayan dagiti anak ko. Tadyak ida maitalak ka dananang kantatang. ala, no kasta ti desisyon mo, awan maramidak. Ket di ka madanagan. Jak to baybay ang dagiti anak mo. Ay, anak ta ko na kuma. Agnaedan diti balay. Tapno mabantayak ida, anay ba? Apay, di kag pampanunot, Kati. Ibatim dagiti anak mo iti poder ti nobyom. Kat babae dagiti anak mo. Nasingpot ni Paulo, tatang. Patsik adi nabaybayan dagiti anak ko. Wen, ngem babae da nga rod. Kasanon, nugon dawayan na ida. Ha? Apay, di ka mabuteng ang maisagmak dagiti anak mo. Tatang. Patsen nga ta ni Kati ti amana. Bueno papagayam, di yuliwayan na danggan ti part 2. Wano pagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti pagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nasingpot ni Paulo, tatang. Patsi ka di na baybayan dagiti anak ko. Wen, ngem babae da nga rod. Kasanon, nugon dawayan na ida. Ha? Apay, di ka mabuteng ang maisagmak dagiti anak mo. Saan na maaramid ni Paulo ti kasi ti pampanunutan nyo, tatang? Nalaka, ti agin sisingpat, Kati. Ulawin na kalaang da dyan lalaki. Ang muna gamin nga da kwartam, isungay naram na ka. Saan na pudno day tatang? Pudno! Day tangamin ti madikan ka. Tanamati ka adago si ti daya, Paulo. Ha! Tinisting na ka lang ay naram, inaklon mo matadagosan. Di kayo mapanijay. Tamang anugon dawayan na kayo daya lalaki, siya. Nasingpot ni Tata Paulo, Lolo. Agin sisingpet la dayjay. Patpatsin nyo ba? Kat no adon tirinamus dayja tao. Bakit kan ubeng? Awan pilpilyan na. Ha? Isuadi kay mapmapaniti adi ni Jay, wen? Dito'y kayo laeng balay. Nagswerte kat dayjay apaulon? Isuntun ati pauitan ti inayaw. No ijay ti pagyanan nyo. Kasano kami matangay? Kat, adan dagiti anak mo iti poder ti nobyom? Awan, Gigi. Sana palubusan ni tatang. Naimbag no si kasunda naimbag dagiti anak mo ichay. Daytang aruti pampanunutak. Ingatangak matkit di ti anak ko iti cellphone na. Tapno da pang kontakak kadakwa di ti kabsat na. Nasayaat nga rod. O, Kat, kumusta kayon kini Paulo? Plano min ti agkasar. Apaaman amalpas ti kontratak di ti abroad. Very good! Ay na, maragsa ka nagparakin ka, Kathy. Amok ngamin anasingpat ni Paulo. May bagay na unay kan ka. Agyaman at Gigi. Sapay la kumatasan tong agbaliw ni Paulo. Ay na, anya ko matipagbaliwan na. Katsigod mo takas dito ugalin na. Nasingpat na talaga. Lolo, adda bayadan mi ijay school. Nilulam ti pagdawatam. Ay, awang kwarta. Kat, diintad ko akwartam ngay. Manumat la jentad mo ngay. Nagbasay. Ikam kay ditapo ko maunta si katipaw-pawitan ni katay. Awanan, naibusan. Impaabak mo manain. Wen, uray pisaw, awan nagbatay. Apay ngamin ngagsugal ka no kanayon ka mo tamaabak. Hoy, agtala ka man.
Napudot ti ulaw. Di pagpungtutan sa mga numakatapisa. Lolo, ala ako man tindulin nyo a cellphone ko, tawagak ni Nanang. Awanan! Napukaw! Naragreg ko! Thank you, itintad yu a kwartami ni ading ko, Tata Paulo. Awanan yaman na, siya. No da kasapulan nyo, di kay agbain nga masidag kanyak. Wan? Wen, Tata? Sige, mapan kami nga rodan, tabak kamala daw kami ijay school. Sige, agan-anad kayo, siya. Ay na! Kamaudyanan na! Nalpas matlaang ti kontrata ta dito'y abroad, Kathy. Ay na! Excited ako niya agawid di Pilipinas. Wen nga rod, uray siyak, Gigi. Magagaran ako nga gawid. Ay na, kaili kong ti pamilyak. Nang runa dagiti anak ko. Kan siyempre, na special someone. Okay, anya plano yu kini Paulo, friend. Plano min tagkalay sa, Gigi. Wow! Ay no, nagsaya nga atan. Ay na, siyak to ti maisa nga abay, ha? Saan ka na makiasawa, Kathy? Say-sayangam la ti kwartam iti daya, Paulo. Imbis adag itila anak mo ti bibiyagam. Saan? Tanangala ka pala iti nayon ti pakanem. Sana kasta ni Paulo, Tatang. Hanya saan? Kat awan mo trabaho na. Manalon laing met. Di yu kumamot tagibasitan ti kinatao ni Paulo, Tatang. Tauray na tayo. Manalon tayo mat, saan ka di? Wen! Ngamtay kumamot ado ti kwarta na ti pilyam apakiasawaan tapno matulungan na ka. Matulungan nak ni Paulo nga uray manalon laeng. Ay, jackpot yan na ita. Awan ki di babayin na. Amo na nga may niya da kwartam. Iso akon di aram kan ka. Ala? Apay ngaya kasta ti sa udakin ka? Apay ngaya paritan da ka nga agragsak? Managing bubukod mo dagita ka pamilyam? Pati ka kasinsin mo, pakibiyangan da ka? Lapdan da ka iti kayat mong aramidan? Apay akastada? Nasingpot ka nga unay, friend. Siyempre, no dakit dakin ka, itad mo adagos. Kat ang mga no panunutan da, ano makiasawa ka, mapanan kini Paulo ta atensyon mo? Saan mo ida na maikanitaan niya manakit dakin ka? Amok asandak akayat paragan ka, Kathy. Nakasagana ang mangilaban iti ayat ko ken ka. Ikalay sa ka. Agyaman nak, Paulo. Ngam, uray santan-san nga agkasar. Agdan natalatan ka sa gasawa. Saan, Kathy? Nasaysayaat mo't lang no kasarta pa yung umuna. Sa tantog din na. O sige, umanugot akiti dayta. Ang amo ka sana dumaray dananang kantatang ko. Kastamot tanti kabsat kan kakasinsin ko. Gamawan problema kanyak. Tinapatag, makapagsimpatan, Paulo. No kasta, talaga nga kasardan, Tatang. Anya pa ingay. Wen Silvia. Agraraman mo't nga minjay kabsat mo ang makiasawa. At dalangarod anak nan. Ngarud Awan mapmapan Padasin nyo timapan tagurain kayo. Pagan ano kumamatimapan ngay? Agkasarda ngay si Suda. Nalpasan ti kasarta, Kati. Agnaid tayo ni ti balay. Agdidin na tayon kadagiti anak mo. Nga anak kumatan. Wan, Paulo. Kat agyaman unay kan ka. Ngamin, imbilang mo nga anak dagiti anak ko. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Kati. No asino dagiti napatag iti biyag mo. Napatag damat din kanyak. Ay, agyaman nak. Naragsakak, tadimteng ka iti biyag mi nga agiina. No saan niya agabrod ni Kati? Pangalaan da ngayon iti pagbiagda?
Adda ka no matabangan da pagtagilakwan iti baga si Jay Ilay. Kwarta manan ni kate, di pagnegosyo da. Kanya pa'y ngay, wana! Pasensya kan. No saan ka pala matulungan naglako ijay ili. Ta si kaswag pa talon ko. Tani, panagrarayap manen. Agbunubunak pa kati. Uwan, Paulo, awan problema. Saan mo ta narigat taglako kat? Tanumalpas ti panagtatalon, matulungan kanton. Kwarta man, kate. Ha? Pangaramatan nyo iti kwarta, tatang. Ne, apay, masapol adamagem no pagaramatak anak ko. Uwan, tamangan no isugal yumanan. Ay na, igatang ko iti bagas. Taawan ka nun men kininanagyaw. Kakasi kamen. Mangala kayo ni iti bagas. Tadong mo tila ko kabagas, tatang. Dito yun pwesto ti pangalaan nyo iti bagas yo. Anya? Kwarta nga rod ti kayat ko. Idyan yun ti panagsugsugal yo. Sana nasaya ti kasta. Di kay ikan, ta sigurado mapanmanan iti sugal ti kwarta nga itid ko kada kayo. Mangala kayo ni iti bagas yo ditoy. Dahil takit nga men, ta kundi asawa ka pa lang. Ha? Manipod na kay asawa ka. Awanan, imimot kan. Basit la dawatan mikin ka. Regata mo nga itad. Tatang, sayang ti itid ko no mapanyulay paabak iti sugal. Ha! Imot ka kitay! Nagbalbaliw kan, iti nakiasawa ka iti dadya, Paulo. Ison, ti papapanan ti kwartam. Saan ada kami ang kapamilyam? Hello? Manong Greg? Kastoy? Nasayat matlat ta, Manong. Nabayag adi kay mauawag Kumusta kan dita abroad? Ha? Anya dayta, Manong? Kat, adakan ka ano kayat mo nga ituloy ti panagadal mo, Paulo. No siya ka may sa, kayat ko atap na may lapas mo tinarugyam a kursom. Wen, Kati. Pagbalin ng inspirasyon ko, dagiti mang mangag ko itaglawlaw ko. Bareng maawat dakton dagiti kapamilyam. No profesional akton. Anya? Agis eskwela day jay a Paulo? Wen ka now, kuna ni Marites sa karoba. Ket? Gastusan manan ni Kati, ti palagadal na. Kanya pa ingay, wen na. Ay! Ad-adaman nga roden nga umimot yan akta. Ta-adaman paggastusan nan. Ay, wag nga roda. Imbes sa dagi jalanak na ti pagadalan na. Saan ta may ramraman mo dya asawa na gasgastusan ng agiskwela? Soron kon! Manong Greg, nakaawid kan? Oh, agyaman ak Manong. Utang ko ti amin ken ka. No saan aga po ititulong mo? Saan ang makalpas iti panagadal ko? Ket, anya nga ay, adan trabaho, Paulo. Agap-aplayak pa lang, tatang. Agawaam ti agaplay Tanay, sayang tal daw. Kantap no makabayad ka iti anak may. Ha? Utang mo ti amin iti anak may. No saan agapukin ko na, saan ka anak kaadal? Into nagsweldo ka, itad mo adagos iti anak may ti sweldom. Tapno makatulong kamat nga uray kas kasanaw. Kasyam kumamat ti anak may, Paulo. Sa anak pa'y lamang lukat iti pwesto. Maditirignak, Paulo. Sige. Agin na nakapailaan, Kati. Ken, oray isardeng mong taglako. Tadamat ng trabaho. Isupay ti may tulong ko kan ka. Patsak nga gimbagak matlaang. Agtrabaho ak tumanan. Apay akas la ka na yun ang maditirik nam. Bakit? Apay no. Agpa-doktor ka langan. Ay, nagtumara ko ni ti agas. Agimbagak matlaang. Iso asaanan ti doktor. Gagangay laang daytoy, Paulo. Agpakuyog akan ka, Gigi. Hintag check up. Ay, jak ngamin kabalan tagmay-may sa arumwar. Ala!
Madlaw anak kapsot ka Huwan nga rod. Sikat kayat ko amang kuyog kanyak. Diyak kayat ni Paulo ta mga maduktalan na sakit ko. Diyak kayat nga agaburido kan agdaan nagtiasawak. Ala, friend. Kasladyak pa yun timbaga ti doktor. Agkakanat mo't kayang tirikrik na Gigi, kayat ko pa'y ti agbiag. Diyak pa'y kayat ti matay. Ay na, anda kaasi ti Diyos, Kati. Ikararag tayo amalasatam na kita sakit mo. Tapno agpaot pa'y ti panagbiag mo. Juan Gigi, kasano nagiti anak ko na mataya ko. Diyak kayat na panawan nagiti anak ko. Ipakaam mo mitasawam ti kasasaad mo. Tapnoam mo na. Juan Gigi, kung nakadya ko ni bagangam diyak kabalan tagilima di tasawak. Apay akas na tinaduktalan ti doktor. Nabayag ka din nga da sakit mo iti puso. Diyak mo. Nabayagan na marikrik nak daytoy. Kung naklano gagangay la sakit ti barukong. Ngam nakarumat kaya man. Kan saan la dayta. Adda kanupay bukol iti barukong ko. Katdakalan. Masapo la maopera. Sige. Agi na naka. Itid mo niti sa balit ti pwesto mi ili. Tapno makay na naka iti husto. Ipaagas ka, Kati. Kumusta nga tandyanak talakay? Diyak mo. Tadyak mat makapag na. Nasakit ti sakak. Naopera ka no ti bukol iti barokong na. Kat agki mo ka nun sa. Diyak mo Ay, maulawak mo't kami na bumangon. Nagadumag tinasakit ka niya kon. Oray siyak nga rod. Nasakit intiro abagbagi. Nasakit ti barokong ko. Ayan ni Silvia ganak taya. Ay, napanay jay lugar, tigayem na. Di pala nagawid daya. Kasano nga gawid, katilamlamangan na dagitay nakautangan na. San siguro nga gawid day jay. Tatang! Nanang! Umayak man! Ay, di manugang ta, lakay. Sumbreg ka, Paulo! Saan nakalakday ta? Tatang, Nanang, inyagan kayo iti kanan nyo. Agyaman kami, Paulo. Ay na, kumusta ni Kate? Masakit lata, Nanang. Linawas ti pa nag-chemotherapy na. Kahit dagiti ubing ay. Napanda nag-eskwela, Nanang. Ay, Pangalalaan da ngayon iti allowance da. Da masakit mo tantinada. Isyak, Tatang. Di kayo madanagan. Tadyak tupulos baybay ang dagiti agiina. Tata Paulo, agyaman nagtasimang patkan ni Nanang. Apay, anyat na pasama kininanang nyo. Sana nga gangangas, Tata. Ayatin ka, Kati. Iswa sige. Palubusan kan. Tapno awanan ti marik na masakit. Kat makainanakan. Katumpalag ti karikan ka. Jak tupulos baybayan dagiti anak mo. Taimbilang kumatan ita.
nga anak ko. Nakapsot kami, kininalang iyo. Saan mi na maitad ti kasapulan dagiti apo ko mi. Barok, Siyak ti makammo kadagiti agkabsat, tatang. Pagadala kita. Ket jak to ida baybayan. nakasigsigpet ka manugag. Uray sana nagtaod kan kadagiti apo ko mi. Imbilang mon kaspudpudno nga anak mo. Ket pagyamanan mi da ita, Paulo. Ket pakawanan da kami kumabarok. Gapo iti panang tagtagibasit mi kun ka iti kanlabas. Ado, tinagbasulan mi kun ka. Sorry. Barok. Tatang, saan nyo na panunutan dayta? Si kalaangan, tinamnamaan mi makatulong kadagiti apo ko mi. Tanakapsot kami matan. Kan awan mo ti manamnama mi kan ni Silvia nga anak mi, tanakabalod matan. Gapo kadagiti nagadu nga utang na. Isungagyaman kami kan kabarok. Pagkawanan na kami kuma. Uwan. Nanang, tatang, napakawan kayon. Isualipatan tayo kumanti na palabas. Kat ulitak ngay baga. Jak to baybay anda kita po kuyo. Itad kunto amin na kasapulan da. Kat pagadala kita, aging ka iti kolehiyo. Di tay tagibasitan ti kabailan ti pada tayo a tao, taamangan no isudan to ti makatulong kada tayo, inton agrigat tayo. Bueno papagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag ti tao.